Khwazaram kip umi dot mi nulipa ulena viltin ha nandam chun hamo leng chungtang channel lunglom in kanin don na September nukule nali Zaanlei thong chimna kat othan changlai kan chimding mi tlangtar chewkhat na chu suiku in musit leya tilong pali in akalmi SSC rar kap ka anton cha tilong puthum ti apili SSC rar kap kulasuri anthi Ukraine ram bantuk in Myanmar ni bomnak amu velo nakong East Timor President ni UN meeting a halnak atwa mutupi hakha lamjung ka dawna a CDF mutupi ni SSC ra ka pathum antha na timile adang thongthar kan thai kho to krak chimlai thong chimnak lai kan lut nalai mutupi hakha lamjung ka dawna a CDF mutupi ni SSC ra ka pathum antha na September nukule nali jing simulam pasari shonga chindam mutupi khwa rambun in a ummi SSC ra kap khala ya tayale se tayin na chu hakha mutupi lamjung hun pakhat a mutupi CDF ni kangka na I SSC ra kap pathum anthi pina tampi hliam antual ti CDF mutupi ni anthan chu ka dawna CDF mutupi le in athimi le ahliam mi an umlo ka dawna achok khawtha mi si cha mutupi hakha lamchu ahom hani zuri loading in CDF mutupi ni mipi sina thaitar nak zong antwa suiku in musit laya tilong pali in akalmi SSC ra kap ka anton cha tilong puthum apili SSC ra kap kulasari anthi September nukule nenhi Zaanlei simalam pakhatle mili somli nga shonga miulha KPDF le CDF tamma somriat le priyat kutang khalaya somsri le priyat in ralkap thaza zakha shong asmi karak a kapni ka dawna achwak te thai si SSC ralkap na chu chindo khwa in tilong sathle pali in ichit in musit khwalai angkal lewa KPDF nani angka na cha ani chit mi tilong chungin pathum tia apeli SSC ra kap kulasari anthi pina thiam atwar mi minung pangan ha chu suiku sejunga angkal pi na tia KPDF nani chun chathan anchua SSC ra kap nani chun shamngan chu mipi umna khwalaya angka tukcha mipi in pakhat akang mipi minung pali hliam antwari kumsari ngak chia pakhazong anun nak aliam tia KPDF nani chun anthan hi si kampau SSC ti rakap headquarter in rakap hlaini an chem nam he anjam tuning tariram than dawai pangkom jephu peng kampau munram a sham abut mi mya Mora uti ti rakap headquarter in rakap siboi captain le akut tang rakap hlai khachu September ni hleili Zaanlei ya khan ammei thal he anjam tia rakap chungmi ni anchim SSC rakap hlai ni na chu rakap ni nihra chung angkol jang hana in mu na lau tia thai si azam mi rakap hlai ni ansi chewkha chu mai thal he azam mi zong an chewkha chu ammei thal an che tak rakap chunga ralboi nani phi kham nak le tlar khon nak antu ami anchal lo cha rakap chung ti du lo in anjam hi si tia minlang tar du lo mi SSC rakap chung pakhat mi achim chuti anjam cha atang mi SSC ti rakap na chu thate in an rank nai chungkhar kiba simalam pani dan a vikhat lengbang in artlang in andir dal nai mi antlin le tin lo an chek na tia achim chap Mora uti SSC ti rakap headquarter in SSC rakap hlaini anjam ronga kampau khwa lamton nak pongkam khutele khwartlong min ha chu ni fitin in SSC rakap ni an cheklet nak antu na tia tolchung min ha ni anchim aluan chia akos ni hleinga lewzonga kampau khwa shambun SSC keral kap khalaya hiya khuni se tongin ral kap thum na chu mai thal he an rak jam bal chang
ramdanga achuak mi minau antam tukcha a rengdep ding inle ramdang achuak mi hani amhu mi thlaro chungin zaizada ramcha ka kwat than lai ti mi bekam nak tu tar dingin SAC hroi tu mi online ni chim sham shamin uknak la ala tu SAC na I an hroi tu asimi mi online ni thongni kulin hi okos ni hlai riat I an rak to mi SAC meeting pakhata arak chim mi phra chunga panhi hi ramdang I achuak mi minau kong he ape tlai mi asi amma SAC chunglonga langtar dingin athi in rak chai mai mi asina in khatib media ni September ni kule nali a aphauzar piak hi asi hi an chai mi chungin atang mi puriat zong hi arau hlana kan langtar chi lai tia khatib media ni chun alangtar chi sniper ka anak longin nili chung a SAC ra sang hlai khat kan tha na tia cobra si chong ni alangtar miawti wale lampi chung a hin cobra si chong le tangti phuna ni SAC ra sang na chu dau chu ma mi asi thong September nikul in kuluthum tiang nili chung a hin sniper ka nak long in SAC ra sang hlai khat kan tha kho chang na tia cobra si chong ni alangtar hi asi hi nili chung ka dau na hin September nukul la panhi September nukul le nikhat a panga September nukul le ni a panhi September nukul le nithuma panhi na hi KNLA ta ying kulasri cobra si chong le tamaha si chong na in sniper ka thiam min hani anka tha kho min ha anzapi in haikhat an si ti an langtar drum hang jong in bom thak nak an tu na cha ra sang lai athi mi an tam tia thai si Ukraine ram bantuk in Myanmar ni bom nak amu velo nakong East Timor president ni UM meeting a halnak atwa September nukule ni thumi to ami UM meeting a East Timor president Jose Ramos Hoda ni halnak atwa hi asi chu abe halnak chunga chun koram me pi ni hin volai chung ram kip ni an kan hlot tia aniruat zairwanga tia chun Ukraine chu volai chung ram kip ni siangai in le lungthau ngai in siam nam le raltuk nak ronga halnak atong mi me pi na chu siam le nu shin chaw wau lai bom nak ampek leong a zairwanga da Myanmar ram I achang mi kong tua chun dai te in nan na simat silo koram min ha chu petlai in SAC ra kap chu andau I petlai in anun nak zong ampek tia chim koram boy bai nak ni hin apong kam ram na I him nak le dai nak zong anhur son kho mi si I hinak zong in boy nak hi azwar khau mi si Myanmar SAC mi hin ramdang ral irun ven nak timi tlangtar in adu pau in thil atu ami hi askhau lawi Myanmar le Ukraine long silawin vulai chung ram kip I siam tlai in boy bai na kong a he ape tlai mi phuvialte ton berwa nak ngai haw ti achim chap President Jose Ramos Hodani Nobel Prize zong arak mumi pakhat asi UM meeting a koram kong chai mai nak atu ram zong asi UN hroi tu hun na in dirmi Myanmar ram kong ro nak pe tu phu asimi SAC M phu na zong ni avoi som sri le vi sri na UM meeting a zairwang ada koram hi Ukraine bantuk in bom nak pek asi ve lau timi konga halnak antu ave I UN le Asian na ni hin bitak te in chai mai ding le dan tat nak zong tu ding in halnak antu chi tia thai si Myanmar chunga SAC ni uknak alak nak chunga UN security le ni fakpi in dan tat nak atu kholo cha ngai chiangai si tia Malaysia wanchi chau Ismail Zabari Yakob ni avoi som sri le vi sri nak UM meeting a achimve Malaysia wanchi chau ni chun Myanmar ram boy bai na konga UN security le ni fakpi in dan tat nak atu kholo na kong le UN chungtar ram nga chunga ram cheu khat na ni Myanmar SAC chunga dan tat nak atlun nak ngalau V2 nol ngai nak chu
phung ning lo in amhan na kong chu chim Asian ni koram kong atua mi zapi hnatlak nak zong chu SAC World Cup na ni pakhat man anzur du lo cha Asian ni atua mi chu hnatlak nak zong chu ro har tia Malaysia wan chi chau ni UM ting I mini kulen hi chung bechim na angai nak a hi ti chim hi si Syria ram rili a tilong pakhat ale cha minung som sri le paruk nun nak aliam Syria ram rili hun pakhat a hak chele nu tal in minung zale pukul in zale somga kar shong minung afarmi tilong pakhat chu September nukule nin hi a ale cha a atlom bik som sri le paruk annun nak aliam I minung pukul kan chen khu na tia Syria ngandam nak Zaanlei ni anlangtar hitilong arak ichit min ha hi Lebanon Syria le Palestine rammin ha an si tia thai si kan thong chim nak chu ma vial in kan ngori lai adi long tiang akan zawi akan ngai tu nen di lak chunga lunglop nak tampi kan ngai nen di lak chun tha mang thau